Exhuasquitzin cuanco salikutanka in jueves o shipshkak ash belipo noviembre. Likutanka in anajuan a anresh lokolinki lishu shakalili kakwa Jesús. Jueves Eucarístico. Kakulaki chabilisilali nakataw sa Dishuri San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Sa likutang aan, nakkinachok li Jesus rikin Jerusalem, ut kirili tanamit kityapak chirish ut kistye. Kwilaat, shanaw tasyak shbei li tuktukil usilal chiru likutang ain, apanan mukmush kanak shaku anakwan. Shpanak chalkebre likutan sa abe, nak tateshtzap ebdishik na keilok agwe. Tateisut ut tateshpitzi jalakpar achaal. Tateshmuchi chiruchoch laat ut eblakwalal akahol likwan kep akwikin. Ut inka te kanak pek chishpen pek. Shpanak inka shak eretal lihonal shat ulanik kwi.